Hey, All India Radio, Aizolani. Chanchin thar acher tu lalram sang ralte. District thar Pathum Siam Puitling tu Malana Kalmeka, Saitwal Nathiale Kozol, Deputy Commissioner tu Teruatani. Mamit ko puipan na kong puiber National Highway 44A to Intlai Khan Liu Thay and Si Pozo Thay Turasiam Chatani. Jammu and Kashmir hung big na articles at samsari na tu no kirani. Bangladesha dengi na navay anpun belzel. District thar Pathum Siam Puitling tu Malana Kalmeka, Saitwal Nathiale Kozol, Deputy Commissioner tu Ruat Tharania. DC Tan Hian MCS Officer Pathum Ruatani. Order Hibayin Khan DPNAR in Atichuaka, Saitwal District DC Turin Transport Deputy Additional Secretary Pusilal Pek Sang at Ania, Nathial DC Turin SIRD and PR Director Puvanal Moya, Kozol DC Turin Joint Chief Electoral Officer Puichlian Zela de Anni. Puichlian Zela Post Wasan Joint CEO Hid Disaster Management and Rehabilitation Director Puyab Jelian Tuangan Alwaang. Chief Minister Puzaram Tangachuan Saitwal Nathiale Kozol District to an DC Hovin Kumin August na Panga Independence Day Lomtir and Tumti Alaw Soy Toa District Haram Riarin Ludu Lawchu and Dudu na Telanrem Tiang Tipo Soyin Aizol District Bipuin White Tum Chuang Omna Office Door How Takrutuk Kara Omreng Aichuan Tilti Zungzung Ol Samna District Tezo Ka Chuchak and a Tamtul Tuldo Ni in Soybo. During the Patuma Assembly Budget Session Khan Chief Minister Puzaram Tangachuan Kumsani Pariata MNF Sarkarin Tipuit and Lautum To District Thar Pathum Kozol Saitwal and Nathial District Tezu Arang Thay Angbera Hona Natok Thay Turasiam Tuaya Kai Shwai Turin Atum Tuasoya DC Pisa Pathum Din Atan Cheng Noizali Somga Dashanarot Tu Po Soyin Hey District Pathum Tan Cheng Noiz Somga Tewani Tute SP Office Din Nan Cheng Noiz Somruk Panga Tew Avai Cheng Noi za Somkua Panga Ro Manani Atia SCDP Noi District Thar Pathum Dingtir in Real Bolnan Cheng Noi Zaria Somga Panga Ro Mantelani Thu Soibok Mizoram Sarkar Suan Juni Tom Khan Shia Tir na Tichuakin Nathial Kozol Saitwal District of Tur Deputy Commissioner Office Dinani Thu Puanga Heng ko Pathum a Civil Subdivision Omlai Mek Tepo Noibo Halin DC Office Tar Hian Atlangal Vecto Ani Election Commission of India in political party apom noa Zoram People's Movement ZPM party chuan try to thar an thlan ma hun khai laka shwai tu tur vein khan an ruat fel ZPM try to thar Van Upa Council vet OC Secretary Dr. Thang Chungnungan voin ZPM chu in khom apuanga thlamasani somni pathama ZPM Executive Committee chu khom in lorel to angin ZPM chu political party anga zialo fel lori ta ka bangin dan anga shwai to thlan thei ani ma kumkhat emotan interim office bearer thlang tura ZPM VOC chu ruat ani anga shwai to thar te thlan chu ani thu Dr. Thang Chununga chuan asoya President Tan ZPM Steering Committee Chairman Nilai Pulalian Sota Vice President Tan Mi Pathum Dr. Kenneth Liana, Pulatan Saga, Reverend Dar Chununga, Treasurer Tan Pusil Jan Puyate Ruatania, VOC member Tharatan Reverend Dr. V. Kap Eng Ruat Thar Anibok. ZPM President Thar Pudanian Soda Chuan, Ahun Tong Ro Pui Takani Thule Bible Chang, Chonung Bera Tilti Tena in Awapang Zeti Jaril Rolang Masaberni to Soya. Mizoram Puita Chukum Sani Somti Pathum in Than Puya ZPM Sarkar Kalpung Thara Klengay Tate Nana Topuya Soma Vice President Thar Tele Treasurer Tepo Intu and Soyini Independent MLA Pusil Soyvonga Po Intu Soyin Brigadier Tisai Lo Jazui Tlaka Ngayin a policy to Mizoramin Amamonian Sheda Vangin Anzuya Maseti Hi Anni Tasia Subikara ZPM Lo Piang Chu Patiana Toani Yang Ti Chu Anpom Danani Ati Minister Puti Jilan Tuangan Tun Naikha New Delhi Union Minister Pasari Mo in Sarkar Hilpe Mo Shang Asoi Puiti Asoi Vena MNF Party General Quarters Aizola Mizon Namruna Minister here Sarkar Pi How to the Dora Azin Chung Chang Hisayin Inland Water Transport Ti Changkun Anlo Tia Manietia Union Transport Minister Nitin Gadkari An Selling Le Champai in Karkong Pui Arola Lirthalian Pali Tlan Thei Turasiam Nachu Alo Bozwingal to Alo Shil Tia Soibok Hey Baka Ministry of External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar Nena
champhai le tahan in karabas service theina tura poimo integrated le immigration check post din thuai tura angen thute MEA joint secretary po mungalin ama indil na alo thlen to awanga malang rengani thule Myanmar lama tanga ti tur tula om thute le ministry point anon tlo tur thu alo shil thu soiboka Myanmar ambassador Delia Omek chu Mizoram House a lenga somin Myanmar sarkar ti tur tul te ngai poimo a thei anga malu la turin angen ngal ti soibo Budijal Nutluanga hian Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman nile 50th Finance Commission Chairman NK Singh tepo komin Mizoram Harsda Shang Transport chungchang te road maintenance atana sumamo te PMGSY chungchang te le airport chungchang te asoi pui ti soin Indian Minister hian Mizoram Harsda Shang te asiat pui thule ngai poi mo zwal te planning kaltlanga lekha thelu bel turin thuron alo pe ti asoi bo Mamit ka pui pan na kong pui ber National Highway 44A da plui bul le min le kong tlak balwa nga huning mo chen khar to chu wen tlai khan lir thei ang chi po zo thei tura siam thatani helai kong pui thamasa to plam khan ro asuras da wangin kong chakle kong chuat amin na sa a lir thei kal thei lavin huning mo chen apinga kong pui en kol tu PWD Highway Division 1 in kong asiam na ngor taka an tho nuwa wen tlai dar thum khan lir thei ang chi po kal thei tura siam thatani PWD Highway Division 1 ho tu te chuan da pli bul kong tlabal lai hel tur hi vo in jing lam khan an siam zo thule kong lei thar chu ana lo na le lir thei tan tlan ol sam zo nan ro ra le lung noi an pha chu avek thuan suini National Highway 44A da pli chak kong tlabal siam that na tho me ki win khan mamit bial tu MLA pu h Algeria na tlo a mamit district ka pui berle khotlang lam kong pe mo tak zo thei lawa om chu poi ti thu soin lir the jaten kal tlang the siam thange turin thok tu Gayatri company ho tu te ashelani longklai bol thiang ka rama Indian Reserve Police 3rd Battalion hun pui tu sakmek chun tho tur za somriat panga zo fel to in kumin Christmas ma zo fel man tum ani thu na thok tu North East Consultancy Service NECS how to tenan soi Wai Khan Longklai District MJ member 3rd IR Battalion headquarters building sakmek and president puzat di dengur hawin an tlo a building satu NECS managing director Pusiram Sang chuan thamasane song pathama home secretary hawa anin kom ho tumin kumin December thla hian hon thei tura pe fel man ni se an ti thu soya tuna hian building somthum pakwa sakmek le achuwa kong siam tur tanen na tho tur za somriat panga an zo fel to thu MJ member te hi alo shilani chanchin thar hi All India Radio Aizol changa puanani Ramdan pui noi German Kashmir hungbik na article zathum samsari na chu sarkar lai pui wing khan anu kira German Kashmir to Indian territory pani German Kashmir le Ladakh ka then arod bok article zathum samsari na hian German Kashmir chu mani in dan pui nei aphal saka nukir ni ta ka wang hian ani thei to don lobani German Kashmir hongbina nukira tur resolution ni Indian Home Minister Amit Shah an Rajya Sabha apuluta Parliament rodna anga president din article zathum samsari na chu August ninga san he som pakwa tanga ti to bek ani ti apuan thu resolution a chuan atar langani Pusha hian Union Territory pania German Kashmir thenatur German Kashmir Reorganization Bill po pulut ngalin Ladakh Union Territory chuan Chandigarh angin legislature anei lawanga UT pakhat zok German Kashmir ro chuan Delhi le Puducherry angin legislature aneyang ati article zathum samsari na man wangin German Kashmir pupuiten lo na engma an nei pha lo nia soin Politician ten eru na kong an hongzau tel zo katia article zathum samsari na ma de atangin German Kashmir to India rambung khat aloni to ti po soin he article hi nokir huna omang ti siat sa nyama se eng political party men an nokir ngam lo atibo German Kashmir chungchang hian house chung le pon lama borak lian tak asiam ngala epto leader Gulam Nabi Azad chuan BJP Ramdan pui za lawa puin Congress ro chuan Ramdan pui hum him tlat zelang ati Balwesha ko signal jikha dengi leleng zui zelin kumbul taka nimin pathiani thleng khan hen ana vei zati sing ni sa ti thel an tling to a DJ Soidanin mi song predin dengi thi pui to anga chen chen ma se he a hian thi zati an tam jok fer nani dengi khwakhir tur hian sarkar chon thei to pachua Directorate General of Drug Administration Soidanin July ni somthum pakhat le August na thumin kar khan dengi veile veilo enna NS1 test kit noi thum sing rukle saret lang lo ani atia daka khopue damdoi in sangsanga te po dengi veite amna tur khumda bel ani chanchen ti top na tlang pui
District Thar Pathum Siam Puitling Turah Malana Kalmeka Saitual Nathele Khozol Deputy Commissioner Turte Ruatani Mamit ka pui panakong pui ber National Highway 44 edge of Intlai Khan lir thei engchi po zo thei tura siam thatani Jammu and Kashmir hung big na article zathum samsari na chunu kirani Bangladesh dengi na ve an pun bel zel chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani